Igama nguSanele Ngakadebe, ngirepresenta abafundi bale learnership yakaFuzi under i-construction and ilento le farming. Namhlanje ekuseni sihlanganile njengabafundi eMadadeni Community Hall siyofunda i-memorandum kubafundi wasayinwa ne-petition ukuthi siqhubekele phambili. Sithe mesisuka saze sabhekisa la e-Department of Labour. Mesifika la e-Department of Labour sakhuluma nobhuti Menzi wakamngomezulu. Wasitholela ama-contacts abantu bakaFuze, wabafonela uThobani, angimazi-ke Sibongo uThokabani Thobani. Wamfonela then wakhuluma naye about ama-payment abafundi. Uthe akacela amsendele ama-banking details alabo bafundi laba abangaholanga, ngoba into ebambezelayo ukuthi abanye abafundi bafaka ama-banking details nga-2 kanjalo, kodwa lokho kubangelwa ukuthi amakhadi abo asuke ese-expayile ngenxa yokuthi kube ne-delay from uFuze ukuthi afake ama-payment abafundi. Kuyimanje vele i-most isa-receive ilento le stipend esi-1, akekho usa-receive i-stipend sa-February, sa-receive sangolento le sangoJanuwari kuphela. Okunye-ke sothumela i-memorandum of yama-grievances abafundi kuFuze. Simnikeze i-duration ka-24 hours ukuthi akwazi ukusiphendula, because sekuyisikhathi eside asinayo i-communication e-right naye. Kodwa sithanda ukubonga kakhulu ku-Department of Labour ngokusheshe angenelele and akwazi usixhumanisa. Siyabonga. Ama-grievances ungachaza nje kancane ukuthi athini? Okay, kuma-grievances abafundi ilento le yokuqala nje i-communication. Asinayo i-communication noFuze. Abantu kade sikwazi uku-communicate nabo ama-facilitator, kodwa kade ingenazo zonke iy'mpendulo. Then eyesibili, i-payment, i-system yabo i-very poor. Le payment i-poor because kunama-companies alento le anabasebenzi abaningi, kodwa bavesane bahole bonke ama-10 labo basebenzi labo, kodwa bona basitshela ngo-1 click, kodwa loyo 1 click loyo hhayi ngathi akasebenzi kahle. Make ngasitshela nje into straight ngama-payment because contract ekugcineni ibhaliwe i-contract ukuthi imali kumele siyi-receive ngosuku lokugcina enyangeni, kodwa akenzeki kanjalo.